Laithangnai 9 December Salmario Dehradun Kisaswk Themrangrok by Degar Surjakmani Hasteni Anjel Chakma Mungwi Khoroksa student Phasalo Dehradun Kaisa Hospitalo Saknaijagwi Tongmani Jarao Langma Chokha Anjel Chakmani Chasalo Bini Mangkwthwi Phaiwi Sokphaikha Hasteo Bini Mangkwthwi Naharnani bagwi MBB Airport Thangwi Sogwikha YTF DSF ni Themrangrok Party Mangkwthwi Koktomani Bisingtwi Shaiman Michael de Anjel Chakma Dehradun MBA Phaiwi Tongmani Hinai Aba Haikino 9 December Salmario Michael de Anjel Chakma Mani Khani Pai Broni Rento Kifle Tongmani Koktoma Aba Jarao Kisaswk Themrangrok Borokno Notice ni Phaiwi Chini Hinai Dalbidal Kokhaima Shamani Abati Mungno Anjel Chakma de Michael Chakma Koksanani Thangka Hinike a Themrangrok bai Borok Thlaijakmani Koktoma Aba Haikino Anjel Chakma lo Degar Langmani Koktoma Paithoga amsini lukurok borokno tlangi thangka sakhamnogo 9 December Salmarini simi sakhamnogo Saknaijagwi Tongmani fiaba Phasalo sakhamnogo no Chokha Anjel Chakmani Langma Chasalo Bini Mangkwthwi Hasteo Phaiwi Sokphaikha MBA Airport dike Chasalo Bini Mangkwthwi no Naharnani bagwi MBA Airport Thangwi Sogwikha YTF DSF ni Themrangrok Abati Mangkwthwi YTF ni District President Shaka Notice ni bo India ni part no bole the notice ni borok bo nationality India no shri hunke tamni bagi North East rock borok Delhi Mumbai Dehradun Haisaka bo pornani thangka hunke tamni bagi Chini hinai thungjangnani nang hinai aboni bagi no hagotni mantri bokhrono koimung narokha abati Mangkwthwi chaidogini tungnani bagi hayagate kubon lama bo thangnai hinai tamrok morokha YTF DSF ni Themrangrok Sintini Maharaja Bir Bikramni Air Cargo Kanalo Phajak Tam Ningkai Norok Saimang Khana Je Khanai 9 December Chini Michael Chakma te Anjel Chakma Borok Je Dehradun ni Bwtharjaknai bai Degar Surjakmani 9 Degar Surjakmani 9 pore bo ICU Tongai Mia 26 of December Mia Bini Langma Chokha tini Bin dead body phai tongo Bin dead body no nasimui tongo Flangan bagai Nadi je gotona mani abo belai ke hamliya borok gotona ke mohainka borok bini Michael by Angel dugano mani payan thangmani ordigiwo gai mani paya gai borok no kifil tongo mane borok tongman jaga kifil tongman jarawo je Dehradun ni ajani gundarok bongno chini mane notice ni borok no nugoi borok Chinese hingka mumu hingka chinki hingka gai buma photi amo hairok kabuma comments khaika gai borok bike ni ongkhoroi Saka amo hayop ta hindi ne. Ongkar sama lo lagi no. Tula sangai Angel kai bike saluknai. Ge Michael ke pulau asuksa. Ge Michael bike ni ongkoroi. Norok tam ge amo hay hindi. Tam abo te ta hindi. Sungbo as Indian no bele sungbo North East ni phano. Sungbo Indian no hine bo saka. Sama lo lagi no. A jaga je bunai rok borok o je tam hen abo mati hay o je kupur kodo kurida. Kodo da hintam bai. Abo mang mane bokro ni pulogo bukha. Bono buman mungan loy lagi no Angel ongkoroi hai mana khain thantani hingkai Angel no ke borok bukha haisi emon ke bukha non stop boi erpore kai bono uploading Degar wai ni surka amhoi obostha hingkai abo khamen yagulo hingkai a jaga public rok saimana koi hospitalo tungo khaika admin khamen yagulo treatment cholite ko 9 tarik ko je gotona mani mia 26 tarik ko bini Langma Chokha gai belake chaya nadi sini North East ni borok bo sungbo Indian no hisi sungbo sini nationality sung Indian no gai sung North East ni borok le sung te bo jaga sini leka pora khaisinai kun jaga phansi Delhi bo sini save kuri ta Dehradun no save kuri Mumbai save kuri mane kun jaga phane se sini North East ni bagai save kuri kama hoy obostha toka so abo belake chaya mone bagai sung joto no khorang tisana dorkar শুধু Tripura North East ni joto borok khorang tisana dorkar tambai hinggai borok particularly sini North East no target khaino amo hage North East borok bukung bara Chinese no solo abo he comments khai tongo
jegmani belage chaya busung mo bokhana ka Dehradun ni police rok boni FIR ne accept khane na ya bobagra samani bisingti bobagra pressurize khamani bisingti aja ni police rok erpore FIR accept khake amo hairo bonukha gai sungsini Tripura no hoje bosung sung pressurize khane sungtini moni pore sungsini SP ro mala nai mala yo isin Tripura no hoje bhaike Dehradun pressurize kheman jeto jesin thine je Anjel Debroma bosin Tripura ni Anjel Chakma Anjel Chakma sorry Anjel Chakma sunga putrai khane kintu jengmani belai hamdia bini bagai sung balai ke khasango sung bin family logi tongai bin dead body tlangoi tab sung bin nogo thangnai sung nasing tongo flight dilang man bagai Sokphai ko Sokphai lo sung thangoi tlangoi thangnai bagi aro babhai samuro khai tongmani bo ajaga wo Dehradun ni MBA bini last semester ni je final exam tongmani abo tongmani next month da bubro abo tongmani apakena bini MBA complete khane tongmani kitu ar funchure tamna ba botabuk to mosum sarasi jagai thanga belagi salia ama hairo gumani belagi saya abo haita abne eglo Anjel Chakmani Mangkwthwi Phaiwi thanga bini thong thaino go nonogol ni Devendra Parawo aba haikino Mangkwthwi Thangmani yagla apate monoti kha khamjamani kokshaka waitep ni asufang surosde porma nang jotona sibu sini Khoroksa takuk Anjel Chakma Dehradun final year semester pori Tongmani is a very good and intelligent students from northeast and bini hometown ka Tripura ni bini asol parang ka mas marabo. See, it doesn't bring for one community, it brings to entire northeast haise. Northeast ni borok whenever you go to Delhi, Bangalore, Mumbai, Kolkata for further studies Kaisa no sini monujago a Chinese chinky momos. You are from northeast, did you dogs? You are from northeast, you are from northeast, did you snake? I want to born Kaisa question. And this is not the first time. Kabama bukuk recently, one of the lady from Arunachal Pradesh, Thangwi tongkha United Kingdom, London, Thangpur bahino, bono Chinese nei airport narujagoi tongkha. Why this racism? We are also Indians. I would like to request ang government sekang mono request khane nimcho sengki Indian ni bagai. Do we need another extra certificate for proving ourselves that we are a true Indians? Tini tamni boy botini further studies Tripura hai jagawo tini kaham शिक्षा माया काम के education माया नबे बिनी फादर से कहबे MBA पने थमन तिनी बिनी Mangkwthwi Sokphaikha. Who knows, in bright future he might be a good businessman, he might be a good lecturer sini Tripura Hasteni. So we lost such scholar haise tini moi scholar kaham tini Tripura ni Kaisa kamai thanga sini takuk Anjel Chakmani. Abon bagai ang government of Tripura as well as government of India je borok sau je surakshit bikshit bharat je borok samani abo bor burtai supungnai sini mai tini injustice feeling ai tongo burtai engnai abon bagai government of Tripura bo or Tripura tongdati Uttarakhand ni je hai incident manati bor sajak karak sajak bor marnai haisi. We on behalf of not YTF on behalf of Tripura sangai so FIR lodge khainai additional SP kok saka bor bomono kaham ke nanai namani pore bor obno bor khai aro bor report khainai ni bor sam Ashlo Thuithane Anjel Chakmani nogo Thangwi Sogwikha YTF de DSM adong rok no khoboi de kubun student rok aparte munati no kha khamejak Hasteni tongko soro korok Bureau Report Chini Khorang